निपा थिथि नखचख जात्रा पर्व मेला संस्कृति व संस्कार्य नीति हलिन्यङ्क नाजागु देख थन पूर्व मेचिनिसे पश्चिम महाकाली तक आपल नेवा समुदाय तेगु बसोबास दुगु खनेदु थासा नेवा तेगु आदिभूमि नेपाल मण्डले मुमुङ्गो कला संस्कृति भाषा व साहित्य यान विकास सुगु खनेदु अथेहे ठुली महत्व जागु संस्कृति व संस्कार या त थथगु परम्परागत थौं तकन हनावया चंगुदु जजलपा छिगु नेपा च्यानलले नेवया ज्याझ नेवा मसिका सोयासना देपी सकल सोकुमी फाजमे जुपिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुसा छिने भातेस हरेक महिना अथवा वाले हनावया चंगु थिथि नखया छिगु जीवने व्याक्ल कथया महत्व खनेदु थासा थजागु नखचख हनेगु शैलिन व्याक्ल कथ खनेदु थुकी मध्ये न इलेबिले वैगु थिथि नाया चरे नख गथेकी सिला चरे गथामुग चरे पहा चरे आदि थुकी मध्ये न छगु ख मंसिर कृष्ण चतुर्दशी अथेथैगु कछलागा चरे खुनुहनिगु बाला चरे गुकिया त मेघु कथ बाला चतुर्दशी व नेवातेस थुकिया त बालु वनिगु न थाई स्वयादिस थय विषयले छगु रिपोर्ट नेपा नखचख जात्रा पर्व मेला संस्कृति व संस्कार्य नीति हलिन्यङ्क नाजागु देख थजागु संस्कृति व संस्कार थथगु परम्परा वा कुल कथ थौं तकन हनावया चंगुदु थजागु संस्कृति व संस्कार थथगु परम्परा वा कुल कथ थौं तकन हनावया चंगुदु धार्मिक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक रूप अतिक महत्व जागु दे थका मसिका दया जंगु नेपा देया ध्या थसे आपल धार्मिक स्थल त स्थापना ना तगुदु थोय कथ थन दक्षिया दुनिया हनिगु थिथि नखचख नदु थथे थिथि नायागु नखचख मध्ये चरे न छबुख गथेकी सिला चरे गथामुग चरे जुग चरे आदि थुकी मध्ये न मार्ग कृष्ण चतुर्दशी खुनु हनिगु बाला चरे न छबुख थुकी या त मेगु कथ बाला चतुर्दशी बालु वनिगु वो सतबीज होलिगु दी थका न थ्यागु या बाला चरे नेवाते सजक हनिगु मकुकी मेमेगु जाति तेस न हनिगु या थुपर्व नेपादेया अनेक जात जाति तेस न हनिगुनी थुकिया महत्व यक्कु हेतु थन नेपादेया थिते संस्कृति व संस्कार मध्ये गुली सक्ले मुना न्यायपुक्क हनिसा गुली धासा सिपिनिगु नाम इमित तरे या नीति न हनिगु याई थजागु संस्कार व संस्कृति मध्ये न सिपिन्त तरे यागु वा मोक्ष प्राप्त यागु कथ सतबीज होला हनिगु छगु पर्व बाला चरे अथेथैगु बाला चतुर्दशी ख थुकिया त छि नेवातेस बालु वनिगु न था थो पर्व मेमेगु पर्व अथवा नख सोया व्याक्ल कथ खनिदु शून्यवाद सुरुजिया शून्यवादे अन्त्यजुइगु थो जीवने सुख दुःख निगु किसिम जीवन न्यानाचोनी छनु थो जीवन्या अन्त्यजुइ अन्त्यलिपा गनवनी सुनाथ्या मफु उकी दिवंगत जोपी
छेजपी सुखावती भुवने बास ल्यामा वा मुच्छे प्राप्त जुइमा थैगु मनतुना पवित्र धार्मिक स्थल देखे वना सद्बिस भोलिगु हे बालु वनिगु ख सिपिन्स माबले यानावंगु तक्कु पाप मुक्त जुया स्वर्गे छोइगु दी थका बौद्ध मार्गितेस सिपी सुखावती भुवने बास ल्यामा वैष्णव धर्मावलम्बितेस वैकुण्ठ बास ल्यामा वो शैव मार्गितेस कैलाश बास ल्यामा थका थिथि बुब राकछना सद्बिस भोलिगु चलन्दु सद्बिस भोलिगु थैगु स्वर्ग वनी पिन्स उगु बीज पाखे अन्न सया सिपिनी नेखनी गब्ली ड्यालाई मुखु थैगु जनविश्वास दु उकी थते सद्बिस भोलिगु थैगु मदे थुङ्कु पिन्त नसा पिया बिउगु ख थाई थिथि बुबर वाकछना देका तैगु बिव या तहे सद्बिस थाई गथेकी ता स्वा मे मुस्या वा हापो हामो तच्छो चिगो केउ कनी बो इका पका आदि थुखनु पशुपति गुहेश्वरी आदि देवपिनीको दर्शन याना श्लेषमान्तक हुइ चाहिला सद्बिस होला थासा थ अथवा थगु नेगु पुस्ता तकन पाप मुक्त जुया स्वर्ग वनि थैगु थापुदु थोय विश्वास कथ थौ तकन मनुतेस थ सिसान पाप मुक्त जुया स्वर्गे वनि थैगु कथ सद्बिस होला वगु खनेदु थो पर्व हने त उपत्यका पिने चोपी तापक निसे वैपी छनु नेव अथे थैगु मार्ग शुक्ल त्रयोदशी खुनु हे वया पशुपति देग या न्ह्यने वा जख जंगो फल्चा अथवा सतले जोनिगु याई थथे छनु नेव हे थेंका जोनि पिन्स अति हे श्रद्धा व विश्वास दया दिवंगत पिनिगु नाम चच्छी मध्यसे मतचाका जाग्राम चनाचोनी थथे सद्बिस थका गुमेसिया गुता बुब राकछना होलिसा गुलिसिया नेता बुब न तया भोलि अथेहे मेमेगु पूजा जोन बथेकी स्वा वा सिंह जाकी बजी मरिचरी सिसाबुसा थेबा धु थोपा व थथगु इच्छा कथ पूजा जोन तया सद्बिस होला चाहिलिगु लपि लापि देव पिन्त छागु चलन्दु थुकुनु श्रद्धालु देश थपिनी लिक्क लागु तीर्थस्थले वना सद्बिस भोलिगु खसान अपो थया थे भक्तजन्त सोनिगया येदे कौशलया लिक्क स्थापनाय नातगु ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल पशुपति क्षेत्रे वना सद्बिस भोलिगु खनेदु अतिहे पावन स्थलले निर्मित थोदेग काठमाडौँ राजधानी 3 किलोमिटर उत्तर पश्चिमे बागमती खुसेसीथे अवस्थित दु युनेस्को विश्व सम्पदा सूची दुथ्याका तगु थोदेग प्राचीन धार्मिक स्थल मध्ये छगु ख पर्यटकीय स्थल न जुयाजंगो पशुपति क्षेत्र दुने पुला पुलांगो तिथि चैत्य व देगतन पलिस्थाई नातगु खनेदु हिन्दू धर्मावलम्बी तेगु पावन भूमिया रूपे परिचित पशुपतिनाथ जी नेपामी तेगु नीति छगु आस्थाय धरोहर ख प्रथम गोपाल वंशी जुजु भुक्तमान पशुपतिनाथे दिव्य ज्योति प्रकट जुगु दृश्य खना थन देग निर्माण यागु ख थैगु थापुदु थोहे पवित्र भूमि पशुपतिनाथे विशेषजना श्रावण महिना सोमबार तीज बालचरे व शिलाचरे यदि कुनो भव्य मेला जुगु ख थुकी मध्ये न बाला चतुर्दशी अथे थैगु बाला चरे खुनु थन विशेष मेला जुई थथे पशुपति परिसर सद्बिस भोलिगु छोले थिथि देव देवता पिन्त छसी कथौ वलायंकी मागु चलन्दु गथेकी अर्धनारेश्वर व शिवशक्तिया नामन सम्बोधन याइगु बसलेश्वरी देग नित जागु थोदेग पाँचरे नापन स्वापु दुधाई दुखापत्ति अस्त भैरव्या मूर्ति तया तगु थोदेगले थापा सद्बिस भोले टुङ्का मेमेपी देवपिन्त छसी कथौ वले मागु नियम दु छेसा सयासना दिगु ख बालु वनिगु अतिथैगु बाला चरे विषयले छगु विशेष रिपोर्ट
थो पर्व दे दस महादेवया मूर्ति दुगु तिथि धार्मिक स्थले बना सद्बीज होला हनिगु जुसा विशेषना पशुपति भोलिगु सद्बीज्या तढङ्गु महिमा दुधाई आधासा ज्याजुले दिपाय इजु तेमुदु दिपाली पाक्न थोय विषया पुवङ्करी बोट सोयादी फै उकी आयत पल्ख दिपा दिपाली पछि त हाक्न छ ज्याजुले तस्कु सेनाजना छिसा सयासना दिगु ख ज्याझ नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याजुले दे दस हेमन्त ऋतुस पशुपति परिसरे बना सद्बीज होला हनिगु पर्व बाला चरे विषयले छगु रिपोर्ट ने बेचनागु ख आधासा सोयादिस थोय विषय ल्याउँदनिगु रिपोर्ट पञ्च गणेश दना बिजा नाचोमा अनन्त नारायण पुष्पल्य बेकलात शङ्ख चक्र गदा व पद्म जनात गोखङ्के फै थुगु मूर्ति चच्छिया दुने निर्माण यागो ख थैगो थापुदु थननी जन्मराज धर्मराज व नीलकण्ठेश्वर अतिहे श्री कागेश्वर महादेव व बस्लेश्वरिया दक्षिण लुखापाखे विराजमान आकाश भैरव थनलिपा जय मङ्गला थुछगु नुहया रूपे लक्ष्मी ख अतेहे सत्य प्रथाया त अन्त्य या नादेको गुछगु खात सत्यकात थनहे तेना बिजा नाचोम नारायण देव न खने दुसा शिवलिङ्ग छगु न खनेदु थनहे पुलाङ्गु देपन सुरक्षित जुयाजंगु दुसा भगवान विष्णुया पाली न खनेदु अनली बोधिसत्वया रूपे दीपङ्कर बुद्ध व मल्लकाले निर्माण जुगु राजराजेश्वरी देग नवदुर्गा देवी बि विराजमान जुया बिजाना चंगुनी थुकिया त नवदुर्गा न थागुया अतेहे छसी कथा सत्पीस भलेगु क्रमे पतुक भैरव सरस्वती भस्मेश्वर महादेव जम्बुदीप व थनली श्लेषमान्थक गुई विराजमान भागल भुगल महादेव थोथे शिवपुरी व मृगस्थलीय नामन मसिका बयाजंगुदु अनली किरातेश्वर महादेव गौरीखात मल्लकालीन निर्माण जुगु गुहेश्वरी देग थथे शशिकथा बालुवनीको छोले गोरखनाथ मनकामना गोरखकाली अथेहे मर्ते लोके चंगु पद्मपानी लोकेश्वर विश्वरूप अथेहे मर्ते लोके चंगु सुच स्वर्गे लोके थेंका बीम देव कथा भापिया तम गनेद्य फया गनेद्य थुम गनेद्य न्याप फया जुया न्याप न मताम जुगुली सत्पिस होला वपि तत सन हालावनीको चलन्दु थया लिपा नमो बुद्ध वन देवी वन भैरव पाताल हनुमान राम लवकुश थना लिपा दक्षिण थोका दुहावना वासुकी नाग रुद्रकारेश्वर वो कैलासे सत्पिस होला पूर्व तोखा पहावयव मृगेश्वर देगले दुने विरूपाक्षय सूर्यमुखी माधव नारायण व पशुपतिया रूपे नोयागु मृगेश्वर आदिया त सची कथा सत्पिस होले तुंका थो क्रम उचाइगु ख तर थौकने अपोसिया थ पिनिगु अनुसार सत्बिस होली गुण खनेदु व्याक्ल महत्व जागो थो पर्व देदस हेमन्त ऋतु सहनेगु ख
थो दिनस महादेव मूर्ति दुगु थिथि धार्मिक स्थलले वना सतपिस भोलिगु जुसा विशेषना पशुपति भोलिगु सतपिज्या तडङ्गु महिमा दुथाई उकी पूर्व मेचिनिसे पश्चिम महाकाली तकया श्रद्धालु त थुक्नु थ पितृतेगु उत्तार्य नीति पशुपति वेगु याई बालचर्या मु सन्देश थैगु हे चिस थगु जकमपुकी दिवंगत जुयावने थुङ्कुपी थ पितृत सुखावती भुवने बासल्यामा थैगु कामना याइगु खसा थुकिया प्रभाव पितृतेगु आशीर्वाद लाना थ व थगु परिवार भी जुइ थैगु जनविश्वास दु पितृ खुसी जुल थासा परिवार सुख समृद्धि आरोग्य एवं ऐश्वर्य वृद्धि जुइगुली थो पर्वया महत्व अचन बोल नाचंगु खनेदु थथे श्लेषमान्तक गुई सतपिस भोलिगु प्रथा वथेना न्यात थैगु विषयले थिथि किम्बदन्ती त स्वानाचंगु खनेदु छनु महादेव छपुजक नेकुदुम चल्लाया रूपे श्लेषमान्तक गुई चाहिला चौबले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु व इन्द्र वेकया त मसिका कागो जुयाचन उकी महादेव लेताया थुकुनु श्लेषमान्तक गुई सतपिस होला थासा तधङ्गु पुण्यलाई महाबले याना तगु पाप मुक्त जुया स्वर्गे वनिधया अन्तर्ध्यान जुया बिजात थैगु ख स्कन्द पुराण महात्मे उल्लेख याना तगु दुधाई अथेहे थथे सतपिस भोलिगु थैगु कृषकते बालिनाले बहालाना अन्न युगु सला थासा न भोलिगु खनेदु अथेहे मेगु पौराणिक किम्बदन्ती कथा अबले बालानन्द नाया मछम व्यक्तिया गुथिया मनु छम श्रीगु छले पशुपति मसाने वना उवंगु जुयाचन उहे छोले गुथिया सक्ले मुना नसा नया चंगु छोले आकाछाका सिमेसिया छमु यावया बालानन्द नया चंगुली नेपु लावंगु जुयाचन व मचायाक नेपु न नया छत लिपा बालानन्द थोखया वाचाल भया त थमा नगु नेपु अत्तिक साताल लिपा बालानन्द निनी सिपिनिगु नेपु नेगु याना हल थगु छेतोता पशुपति हे जना थगु जीवन हना जन लिपा जुसेली व सिपिनिगु लान नेगु याना हल थननी बालानन्द मनुया रूप राक्षस रूपे हिल थप्ले निसेवया त बालासुर थ्यागु या त लिपा जुसेली व सिपी उई हैपी मसाने थेने मलामो हे न दथु हे लाकायंका श्लेषमान्त गुयंका नेगु याना हल थनली देय जनता व जुजुमुना बालासुर या त स्यागु गोसागोल जुजु वया अतिहे मिले जुम पासा वृष सिंह पाखे बालासुर या त साकुगु खदैगु किम्बदन्ती दु अतिहे दे दस थोय दिनस ये देया थने त्वाया लुति अजिमा देया तजिक्क जात जुइगु ख सोया दिल बालाचार्य खुनु सतपिस भोलिगु महत्वय विषयले छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्याछ नेवा मुसिका छित गठिताल अथेहे थुगु ज्याजो चिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिस्या गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेसे निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेसे चिताइले छिगु नेपाल च्यानल स स्यादी फै वहे कथा थुगु ज्याजो चिकपिन्छ छिगु नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर व एप स्टोर एवना डाउनलोड एना स्वादिस नाप नाप थुगु ज्याजो छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न स्वादी फै छुना कथया छ्यात सुझाव्य नीति सपत यादि त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जी अनुसार बाया बनेगो उज फनाचना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर स्वासना दिस शुभ